na de semama ye mamunyina ajo emama kwaba aha ye SOMPA 106.5 FM across so ebre edru so se hot bite kase bono num ebepam se dia na ese hu se hot bite bre na edru na chese ensema hodo a edi ahim ewo maimu ye pebie ne edi hu nkomo akwachire empenifo mu ka bie wom yaje wom adwenkyere ede afa ho se de beya wonso a wuti fie no ubehunu de yekoso ewo oman Ghana emu na hyene so ema yese kasieboyi efri yatan kese mu ewo dome watermelon street enkran hanum sei no enye enkran mantem fonko a na etie kasieboyi ebi wokọ asante mantem kropon kumase emu a SOMPA 93.1 womo so efa bia pete ayiko 100.9 enso ewo kumase honomo a adamfopa radio ewo Paris France enwumrei womo so abiemu ewo empotem ho ye batakwa eye SOMPA 101.1 FM womo so efa bi takrade eye SOMPA 103.3 techiman 106.1 sunyan 98.9 enkuranza 90.7 ninyina eye SOMPA kronwa doma enso eye SOMPA 101.3 so ena doma 100.7 FM so efa bi ewo doma kromu honomu a yeba emfinfin mantemu a eye Kingdom 106.1 FM wom so GB ede asom omanfo ya ewo mankesim decoder no so eye SOMPA FM wote enka Facebook braso bi esese ya ye kasai eye SOMPA 106.5 FM akra wudru honomu a ye be stress obe like ye page no na wa follow na wa share je wadwenkyere no eto ase efa ma ye kama YouTube no eye SOMPA FM live and afa Kanesh Urban Radio so SOMPA FM enwumrei edwedifo no nyina so wo mu etie bi afei www.sompaonline.com eno ena eye official website a obo honomo a akenkan no ofili ne mo eten se wotie no nti ukọ honomo a ensem ni nyina so ya twotworo bi egu ho betimi anya bi na wakenkan na bibia atumi akọ enkan Pepsodent for adaworoma na enwumrei yatena se ye de nkomo no eba na Pepsodent se fa bi twitwi wo se anopa wo sori a afa wo koda enwumrei so a na wo de bi atwitwi ama bibia atimi akonkan Dr. Time da so na da medima for herbal center ano Dr. se yade bi a etete wo no fabra na wontu ase emfa maw Leicester Company Limited for enso edibi ebaye ene enwumrei Saranso ena Jaws Bread and Pastries woman akofa Jaws Hot Kinky aba ejamanso Time herbal mixture eno no eye 3D adro ya wonya bi no no eboa ma onipedua ne sisi ne ho so ankasa afei onga eye mama nsa no boafo kope bi neto na emoa ma kitchen honom no aduane ye no entimi enkonkan kama emfa emmam medin ede ADWOA ASARE me ena enwumrei kirese meti adwamu a enkoma hodo ya eto dwa no ye ba besom na ya pensem mu na ene de dapno so no efa koko akuafo eho na eyemanimusam dada se beye na wotwe kakra enie die da krokura entwamu wabra ye betena ha anopa no nsia ewia premtobre ene enwumre no nsia wabra ye nka koko akuafo wo mo ho asem sanse wo mo su ede egu aban eso na wo mo asem anu wo mo kenyina ene se asa aban pese woyi nani ede ma wo mo sanse akuafo ya to koko ede afiri wo mo ho no yade se koko bodo mpenifo mpese wo mbehya toto niema se de be ya wo mbetimi atua eka no ede afiri ho na dodo no a wo hwe wo mo mfie no so a yade se akọ anim nkokrafo bebre wo mo maamefo mpenifo ya wo mo mfie na akọ anim no wo mo se eno ena ye the source of income wa wo mo edididie enti se koko okuani bedo etwa ne ade na nsem mutem yese galafo akura timi ba wo manim so ye pekoko asase ne de atu gala wom se de bi ye mpene wa bra wom nim se ho no kura no ko benya sika eboro so na mum oman ne ho donti se wom utwa koko negu na wom de asase na magalam se efu atu gala no wom agi sika kakra de ahye wom botom wom nu se sika ne de obedi amanasa na mum no wo kyena bi asem se sika ne sa edien ena obeye na mum asase ne de da ho a ene koko no esisu afebo enti wo mo dwene wo SOMPA FM mo kane ene wo mo yesa wo mo mfa nsase no emma galafo emmo mo metu galamsei na yado koko no na yate abo ayeyi ma hata emu adwuma e wo ho anya asem kuma na se ni nyina echi no wo mo de koko ni ba edwama so na aban beto na se wo ntua wo mo kadea na eya sefemsem enti wo mo ye se
ene wo ma aban ne emre kakra no wahwe atoto niema se ebre na wo mo de ama aban no twam na sika no wo nsa enyan kan ye de a ene na anamonfoforo nso a wo mbetu edi afri ho no so wo mahwe aye ho adwuma na ye beba enhyehyɛ ahodo ya aban no edi egu akwam sanse ne de ya me ne wo kasai awie ya eno man fotosamfo Dr. Kasiela Tofosin friends amtwofo nhia mu se wo wonsem bi ka ede kyerɛ kokɔ akuafo ne Ghanafo nyinaa na wo biebie niema ni so nhyehyɛ ya aban no edi egu akwan mu sɛ de beya wo betua wo mo eka enkomo no na edɔɔso eniema bebree eno obobɔ so ye beba hɔ na mmom ansa na no yentie kokɔ akuafo ni bi wo mo nsɛm a wo mo di kan ede tu dwa no say cocoa platform to say Nabreka to say Yakako, the bird soon bear me as a name, the Heska, the good quiet Namayan, to say it's a grassy machiato, it's a process of the cocoa from Kwan. To say a macro was to Kwan, I had Namayan, it's a someone California, Yabai, say, one share, the cocoa for you can be wire, away cocoa something. They said I had done it by the thing the money the money the fee would you be since college and Bra Facebook enkomo ya yedi ye di videos ni bi egu ho ubetimi enya bi na wahye wei eye koko akuafo ni bi a yedi kan ene wo mu edi nkomo wo makosem ene amane hunu a wo mu enamu ena wo mu edi tu dwa no na sede medi kan eboso no awie ya ena omai fotosamfo Dr. Kasiela Tofosin efuru simpie ni apana ne nsem a wode tu dwa nyina ne se aban ahye se efiri enne ya woi February ni de tosu edumienu 2026 Ghana Cocoa Board a eternity wafa ne Cocoa Board fo wo mon hyase enten enkrata sembi esese wo ye hu adwuma sede be ya sika wo mo esese wo mo tua ede ma Cocoa akuafo no wo mo de be ma wo no enne ekoyi wo mo emo aboni nyina no wo mo nkonkotua wo mo eka na wo se Cocoa sector no yade se ohawa hodo bebre na akoso ewo mu ene eka yesi Cocoa Board fo kora no wo mo ede finance ministry no enye sika ketwa na we no efiri hi na eba ebini mu kire mu se abadada no nso wo mo nso eburu bi gu ho eniema bebre wo ho no ma wo mo toto ya ankoye enti na enne amane ya Cocoa Board fo na mu nyina no wo mu ehunu nanso wo se enu nti na NDC aban aba enye no nko a wo se wo mo de reforms bi eba ene cocoa prices ahodo no wo mbe make sure say eniema betimi ada ho fan na cocoa akuafo no wo mo anya adwuma na wo mo eye no susika ne nyina ka reforms no aban no de basa de be ya cocoa sector no wo metimi aye ne yiye no wo se reforms we no bi animanim ye be ha aban ne mom no daache no eso mfaso ya de beba cocoa akuafo no abrabom no bi adaache bi na wo mbe hunu sa reforms no eso emfaso na payment ne ho asem a wode tu dwase Cocoa Board fo nhwe na wo muntua Cocoa akuafo ne ka animanim ya no sei na wo kan no take you to the proposed reforms. The careful, I will say proposed reforms, these are reforms that are going to implement immediately. The careful review of the cocoa sector over the last 8 years revealed gross mismanagement, which requires immediate and comprehensive reforms to address the challenges in the sector. The Cabinet has therefore decided on the following reforms to guarantee a fair price to the cocoa farmer, secure the financial viability of the cocoa sector, and ensure the long-term sustainability of the cocoa industry. To bring relief to unpaid cocoa farmers, Cabinet has accordingly directed the Ghana Cocoa Board to commence immediate repayment of all affected cocoa farmers. 2. A new Cocoa Board bill will be presented to Parliament to implement an automatic
adjustment of producer price to align with movement in the world market price, exchange rate, and other key variables, and guarantees a minimum of 70% of gross FOB price to be paid to the cocoa farmer. Enti Dr. Kasiel Atofosin eno na wose enye se ye hye kokobod fo se wo muntwe sika nanim yanko a wose aban tototo niyama se de be ya wo de bill foforo ye koko bill foforo kwakopie mu wo mei emrase bedwam no makobobo se de be ye betimi aboa na koko akuafo no sika sem no wo mabrabo mu so atimi akọ enkan na wama ne nsem no anso ho no mu a wo kire se produce buying companies ahodo no nyina no wo mo ba be revive wo mu dwumadie mu abehye mu kena na asa wo mo teda kakra enti enche wo mu nyina be resume operations fully na etimi aboa ma license buying companies no so no wo mo na be ye lead eba koko toni ade sanse na okọ adwama nso a se de mpanifo di kan be kire mu se wo mo se Ghana ye koko no ne boarding enso wo mo kire mu se eno na ye papa enti so wo mo timi ye nhyehyeye na amansa adwaso nso wo mo nya bo ya eya enye den akoko akuafo no nso no eya de se wo ma setire mu nsem so ebetimi akonkan no so sei and what it tuja. Produce buying company, PBC, will be revived to resume full operations and become the leading license buying company in the cocoa sector with immediate effect. With the new financing model, Cocoa Board can sell beans of any volume to local processing companies to promote value addition and job creation. Cabinet has, however, directed that with immediate effect, the remainder of the beans for the crop year 2025-2026 should be allocated for domestic processing. Cabinet has also directed that beginning from 2026 to 2027 crop season, a minimum of 50% of all cocoa beans should be processed locally, and this will be part of the Cocoa Board bill going to Parliament. Way a omain photosam for Dr. Kasiel Atofosin ena yetene nkano ye ko ahoma no eso na ye ne opanyini bako akodi nkomo ye se ye ne Ghana National Association eye cocoa farmers no ye ne mpanyifo eda no bedi nkomo so ye kasa yi ewo kasa ebo so yate se wo ma free meeting bi a meeting no koso sesi anti ora Stevenson nanane ene na pamfo no nyina wo mo wonhia mu kese ase enti wo se age se meeting na kwa wieye ansa na wo mo ne nsɛmtrɔfo aba kasa akire wo madwene de afa enne press conference ya aban aye eho na mom no ye nya panyini ba ko ahoma ne so akọ offense south mensi no emu a woka wo mom to kokoo ne ho no ankasa nso edua kokoo no ebie ye frɛ no owura echampon edin a dodoɔ no a enim no eno no ye ne no ekwa kodi nkomo na ya gina dwen kyerɛ nso kakra panyi kɛse ye mo adwomo akọ ababa SOMPA FM so yo owura champon wiei na aban friends mtwofo nhia mu megidi se enkomo no wate bi de na aban pese woka nyina ene se mo hawo ya wo de ato wo manim beye na wotwe kakra enie no wo mo pese wo mo etu hu ana monti ye kasei enne wo mo so wo ma direct Cocoa Board for say wo mu ntua moka edien na wo eka fa hu no me da mo ti for Zato yang kita untuk siapa karena siapa karena dia tu sih itu kemudian karena yang ini gini pada dia kan kita negara dia orang saya kayak sama yang belum ekosistem beraya yang itu ya apa Mr. Champon bacha otemenka Mr. Champon ahoma no Brito hwe na ye ni ye mame check you so ogina so a sesi ade edem pacho ye nti o me pacho an to aso ma yen ya tipis ni kama mtu asiwatiso leo mkisambi watoto angeba haya sisi ni hata kwa 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 msemo ndio kubudetu sasa ni hapa sana treta alikuwa sisi ndio kama yeye atakuta anaanza kuyoka anaanza baya mata pemeni tunaona wote ziko kwa sana sasa ya tuko kwa bag na ba ndio ambapo kwa bag ndio ndio ziko kwa bag ndio kama sasa ya
really talk about it. Let us have a boy from the strong say when the opposite power said the teacher was put over there. Am I any better? I don't know the job of am I at the moment there? Perform the cut and there was a message attractor the people I can be for big and the 29 and the they don't have a function with a net then if you're saying, I'm going to say, na ore champon yegidi se saa cat ya abeya wo kan ho asem na nka meba no so wanya boss no de mame mbisa ho asem empepi no se aban to cocoa buomu anaye teso a new prices no take effect from new cocoa beans na wo beto nti we ne de mu a yato wo mo hodada no enya de se price we ne ebe affect mu. Okay, so I'm clear. Yeah, I can need in a new office. I think I have done uncle, I have written man to put up to some family. And I'm never cocoa by a super format because I tell you, I'm telling you, I have and I said, I see. Too much. I can't manage the drama. I don't want 25 minutes. No we was no you have to do no that I just so you have to say why that what me was that yesterday we did my boys in my television we got the propose and can work that about the thing of camera and one of my home is no quite it was the cocoa and seven of them the my number is but to get your body. You need to understand that you're 5,000 liters and enemy for it's a trauma. Na Mr. Champo ye jawa mo akono wo no se si aban directed de se cocoa board fo entua mo kanti no wo bi a emre bi a wo hwe anim se wo benya alert ya na je tell you there from banana me ban kurano a enke ya na se mi Madam, tell me who be a very poor body in this kind of man. This can be the same to me after a plan of the and not only my first school, because the one and start up with the resistance. And you tell me, the one man already, and you can see a class a foreign commander and such. Let us be one of the class for power. Yo, ore champo ma ye na wasipi se wenya daje ene atwetwe nkomo ene nwumre ye da sipi yo mate me da si you know, I mean, I don't make me also because I'm happy. You know, who is about baby? I don't report the things I'm doing. You know that the same thing there, so much more party here. The son of Madaroma, we can be you. So yeah, that CP Ebusia Penny ya no edi enkomo sesie no eye owura e champion fenso south o kan wo mo to koko no ehu bi ono ankasa nso edua koko ni bi ba wa bedu adaworoma na wo boa ye ema ye ni opanyini etimi edi enkomo na ye ko na yasan akotoa nkomo no so Ghana National Cocoa Farmers Association for eye ekuo baatan na nkasa no ye nya panyini baako ya wokasa ede ema wo mo Madam Ophelia ene nidin enti Madam Ophelia ye mo adwe mo akwa baba SOMPA FM so edo so ete woni wati phone na baba ye dase na mpacho ofu name no eye Ophelia den Chimesi anana na ya santua. Okay, right. Yenhye yedi nkomo ede afa ene press conference akoso ya Finance Minister Dr. Kasiela Tofosen edebetudwa wadareti cocoa board for say free ene dedi kono a wo monhwe se de be ya cocoa akuafo wo mu ebetua moka mutie sa enkomo yi sen ena muso mu. Papa eda se. Ani ko se de okomoji ana meye. The end say aban the say omuntu esika mai because no ma say ketisi ento yeko komo bia de omo internet so omuntu esika mai say de esika na ne ehwe ni mu efi so ma to yeko ko na kogo
tietie tade na ya kakra koko anom so ma te so na na hawo kakra tade ntina te so mo ti koko so ebra koko so aye koko do 130 million there o man kan say koko akua free koko ne atumo itimomra beji bebre na ebra koko so atide ne o mo frey na o maka tere se koko ne ate so eno ne ya hawo kese a etete yen se aban no ba wo hye yen kase se koko be ya akono obi anko koko dobi man tene maye ni kese ne mo ba ke kan yen na me ya be se no kapai ni ya ni ye ente aban na ma ye ro be ko pa yo madam Ophelia yenhye kane se de na mo toton no ene bag no enti so yi abai hwehwe mu kakra ye no sa bre no na be ya mfie mienu a atwa no na enambe 48,000 Ghana cedis hono mo baby ye ton ba kono na chese bag no nso won beto no be 3,000 ho baby ba sesi ano ton no aba 41,392 ena bag na ba 2,587 enti sese ya ye kan wasemi na mo expect increment anana mo expect se nke begina baby egina na expect se ebegina baby egina na de ntia ye kasa ne se na me chiwo mu se ebro koko ye tumo no se koko edwa so sample last year offer ya ekoya kudu 130 million and 130 million that time no eko 120 no na omuma me pato 130 million na eno no ye sen na ye koko bag ba ko omo koto no 50 kilos omo to free ye ho 64 kilos no mama ye 2,500 2,400 that time na omo koto no 50 kilos ni omo 13,000 130 million and na de ma omo and na omo ma yesa e na ye kasa ye swi 70% in 70% no ma fa ma ye no omo ma ye 31 na bai no be no 36 na me bu sa time na nda koko no e da 130 million no sa de no de ma ye ki to bi ti sa no man tesio no de na aka no omo de ye den ni ko no mu di sika no ko to ye wo de ye fa ni nyina akura nto bra PNDC law ye kitisa miento ye koko mobian chaban no that PNDC law se koko bon so kitisa on the case kebinto just because of it so why so de my pension health insurance this and your marketing kitisa no 49 years ni first can e wo hin just because ni na ye sika tenka omo koko bod manage ni ma ya enko mu di sika na ye adwuma ma ele ya ka ye koko akuafo ye hia mo ana bibia se ka ensa to ye ni ko metum di sesi kana so etimi dia boya ma ye so ye adwuma no etimi aba ga ya kono gati kare ni na ye hu ma me ade be se bia afibia okoko bod na ko bu akonta ano mu bu akonta do be ka che ya ni so ma boka afibia do be ka che ni so ma boka na so one part what be make shop bi and out on cement and what for bia tana no so on to ma na de bia o ton so aboka di pa no fe and e o fe so be ko so na tana no na anata wo adwuma ne yawo na adwuma ne yawo pese enipa ne nton no ma woka de bia koko bo be ba konta wo so aboka ento mo na ye fe anata fe na ye fe se ye de beka chom so mi koko de bi swom ze sia no yen koko na ye di free Ghana ha ne se nye Ghana nko na produce koko no enti amansan dwa no so no ye koko ne bo ye de enti ama wo mo to no so no wo mo ba no wo mo ko ba bi a efo enti sa lapses ni nyina ne niema hodo bi management ho nsensem bi a enkoye ene ade ne nyina ka ho bi na makoko sector na ekọ form sa no yes da no waka no enti management no mo management enye eno na makoko no ene niema nyina ekọ form no eno se sa time na mo munya sika gum no na so mo di to di business na ka that me ye kusino yeso kura na ka meka sen ka bai no kura so ni koko wo na ka won tua ye ka koko me petro acha 2 months koko be sapeja akosro koko e be sapeja akosro entinka won fa onya tise na ko wonye na ka bibia ntimia kama enka ya ni se enne yo be ka chere sa wasi koko ji adentina sister arego se me se koko ni peja akosro dia omo kan chere se atu de mo se koko ni so dia omo be ka chere se atu so me de me mani fredi ni hu bita de bi me se koko de yetum ni hu se atu so da enti me de ye ka ta abai ni se ekwaya omende esosu ni edini die abeho na hasim eni wo so esa de man na aban no tete de osibe gina paso kasa ye ni
ye hu sa en ko fo do mo ba de no mo hwehwe ye mo ba de ye ne mama ye so ye so nya so wi a en ke ko mi gina ba da da na no ho ne de no pepe ko se be gina 3000 mai na o ti so pro fu tazi one something de asem para se no aban se koko borfo entua moka ni menimu ya mo wo time frame bi ya mo expect se musika no mo nsa ebeka na edru honom so na ebia ametomu a edien na mo bepese mo beye la that's a week 1 month and I say you rangi ka say oh musika no ye dia ko ye dia ma wo mo say any asa one the February da betem sa be sika na mai and say ye ka omo e fa se det me political talk se de bia ye ko kwa kwa se bia mo se de nya do omo fie nya ba omo fie nya kre omo dia e bi no e fa so akanta na so nkuku si ada na ni ade ba kwa ye me ya pa ni se obama LBC for na business because ye do de omo ko dada e fa so mba ka se ko no kre medu e sisa abai ne ka se dia adi kan ko ne dia omo tiata na dia ka etre no and so home so your business this year na ya the man go for no me we djuma no ka go ye na no ma boka en fa say kwe obi be ka try say kokoro ka we be bla into say we na akoye bibia but I would no fa so to come we be won to pass say this ne ko ko ya fa ne ko fa kan ba da kon e then you say me bre it here you make say so I think so mo dey to kokobot ne va e for no obe to mo so aban ti koko bode adwumayefo ne so one ti adwumayefo so boom na one ti koko on to mo ti kan so na o de mo na so so do one ti to mo place so one ti adwumayefo ne so because first na koko bode ni wono e na Ghana na koko de di kan first na essential office ni wono e na ye koko na ye kama na koko anti ya le bi ni wono e na ye koko mo begu ye so no e na koko ta bro na ye koko essential offices any koko board ba ye no na essential koko be bia ba go media me so to ni wo paso dia wo mo so me kwa o mo temu mi ensa do ni ba ku so na ba ko pe ni wo mo tena o sa nya san so ko kina ye se o ko fo bi bet na o provision shop ano ne sa nya bia wo ba o ka na wo dan wo ke na se juma ko so se ni ya kan to ko fo bia bet na mi shop ano ne se ni pa no wo ye juma no ko kana mi hwe ma ne san wo dia e te na me ne tie ye mu afai yo madam Ophelia mayena wase anwumre pa wo bre ne wadaje a wenya de amayen yo abusuafo panyini kese ya ene no ekodi enkomo sesie yi eye madam Ophelia Chumesi na Ghana National Association of Cocoa Farmers wono na national PRO de ema omo kire mu se sika ne de se aban direct cocoa board fo se yentua omo ka o se ye womo de omo hwehwa eno no nemu na ye womo ye yie pa sanye bi kra no wontu cocoa buo ni mu a mane nyina baabi ejina na se aban asa ba bete so no eno akwakoye disappointment kese pa de amom se de wode ne nsam no eba wiye no na wo kire mu se cocoa board ho kra na adwumayefo no womo do so dodo wono na dwenkere no adwumayefo no do so nti esa aban te so na sika no womo mfa enhye cocoa sector ni mu na entimi enkonkan enti womo so de a womo de bai no komo no de edoso ebi edi no nsia kase no echi ani nyina no ye de ebesomo ama bibi atimi akonkan yemfa seda okay yate se yama ne boni opon chicheku nso ebutu dwumadie bi ase ani nyina no eye koko nsam ya enti ye beyi san komo no edi efri hotel wansa na ya toa ensam no eso hello opon timi nka ma joy put on hold please wait opon ahoma no mpacho hwe na wontom enfama me na Pepsodent eno na ekura yemu ene anwumre Pepsodent say enum kankan de enye enti anwumre se wadidi awie didi sugar no ne chese pie ne niema hodo no nkekawa ne nyina no fa bitwu wuse ansa na wada fa bitwu wuse ansa na wada eye Pepsodent eno no udi twusi anwumre na ukoda anopa osore nso a na wayusu bi ene wo ma ye ne different chako wo honom ne ne keka ho no nti de eye okay ma no na wayusuo sanse flavors na de ya ye no dodo no a ewo edwaman so enti uko ba bi etonton sa niema we nyina su
stores ahodoɔ no emu provisions ne nyinaa kwa wobenya Pepsodent ni bi ato na eniema etimi akoyi ɔko aba ho so yɛnte nkɔmɔ ne firi hɔ ɔpɔte me ka madwoe mpacho position hu yie kakra ma me na yeah okay yeah all right jumadie ba se na wo na nkɔmɔ ba na firi hɔ ba Ghana General Association na ene enyumwe omo ebepimo ewo cocoa marketing company ewo in kind na omo na no eyisia wa omo chese yira awoda cocoa jumeku anoyi yira randi abi no kwasem ni ma so awo bo me go benya se o central for empenifoɔ bɔtumi no na ɔmo ne no ɛba bɛdi nkɔmɔ baako mmienu bi na yɛnhwɛ ne haw bi a wɔfa mu ɛna afei nso no ɛyɛ ɛkwan yɛn nsɛntwerɛfo nso bɛtumi afa so ɛbɛboa ɛdwumadie no a wɔdi na ɛyɛ edited ɛna afei nso no ɛyɛ GGE mpenifoɔ ɛna ɛbaeɛ a ne wura Papna Dumfoɔ a ɔyɛ GGE president ɔda ɛyɛ wɔ mo ano ɛna ɔne Ray Ramsey everybody in Como as science and trophon to be not pass on the bois. Now, in fact, one of the senior journalists, I will mention what we see our editor, no possibly, once can century do one in 23 among some. May have commodity and master will be opening a process. Gabriela Santos. All right. Okay, share mobile. Maybe Grena just in Mukui as a managing editor. Saying and I'm communicating that if you mention and I'm on Sudan and betting up a strong cocoa marketing company, a Jumuku, a good Ubono eating up at TV, Amagana for. You know, it's a trade information. As a journalist, when you don't have information, you don't speak. And this is the right opportunity. Because when you say, when some journalists I say both sides. It is maybe at the time, the Minister of Finance here in the press conference. Maybe see Mankasanso, no so I can ask him. Johnson can ask him, I say, yes, maybe as a million. It's then, so in the newsroom. That's all your editor. That's what small a friend is uncle important this uncle first story or the story that bad not get to any man. What's your say? It won't know. The baby how we work correct. If you're yes from no to the banner the other, I feel we reach work of publishing predictor. I know. If you buy anything, if the CNC you who stay, it's a generic, as a legend for you was standing in Sudan. Reporters never born Kuma, you will study a bond. Because the senior has to say, Cocoa, a lifeblood of Ghana. It's a lifeblood of Ghana. It is a cocoa being It is a Ghana FM. We cannot mention how many of us are in the cocoa farming industry. And what are you doing? No, when you're foreigners into Ghana, it is a anti-assy nothing as a casta. If you ever can't send the now, it is a good one. So, now we are supposed to supervise the newsrooms, supervise the stories, the story, and testing the whole story. As I say, no, the fact the story, what you are saying, what you say, Achia, in Shy, look at a union of Harris. Sana journalist. If you have on a side, the Mugatoya. Open your job, you were June 4th, a brass will say, a cocoa in penny phone, cocoa bob, a beshan, my friends and trophy, on his trophy into the and also, on the attention, a no fire cap. Share, also. When you don't have information, don't talk. What you ask? Now, cocoa education, what you say, technical. So when I was in a man, what would you man?
It's a reported balance of a reporting cocoa. And so I saw what we in cocoa. And so in one central for my specialized media, environmental reporter. Okay, yes. And so cocoa. It is only say what the story of our story. It is a question. We question this. What is it? It is a what we do somewhere as a baby baby. I said confusion there. When there is an information out there, everybody understands the information. Don't know what I know. Yeah, the question. If you are not doing about okay, you are a better say. You, if I mean, we any in command, for sure, a year, Ghana cocoa marketing company, a year in Krahan, say. Now, we know the name say a did this one, my son, say you were doing what they are say. So far as our Dasso, a truly president, or dance control a human who are made. Obekunu modern ashe say tidiano and central media bit my ejuma obe reporter no no eko send ejuma kunu isusu fa moreover ni say around so no obi a we di central ejuma chikaka ni nyame apede de libra odi ababeda kokko akuafo ano yin nti no se oda kokko marketing company ano CEO media ekwan bi on be fa so mo be boa no na o ma trade no a kire no kwan a obetimi afa so ni central for be ko be ba no eno so ahụ title say a eda GD nine SOMPA FM opon maye na wasi ye pa enwumre ene adwuma pa wabo yamani boni opon chichiku ena yete ne nka se wode amani boyi efri GJ for wo munhia mudi a wo mokoyeye efa kokko nsensem no ho no wode asom yen midima for herbal center Dr. Time da so eno no wo se yade bi a etete wo se ye stroke se ye sisi yade se ye diabetes se ye prostate ho ha nyina no wode bedan na kache ewo poko ase mayira enkra hanum se ya obehwe no waye ho adwuma ede ama abua kwa enso Sara ena natana ekese ne baako ewo kumase honum number obefre doctor wo so 0244774282 0244774282 and 0500 727215 na one Dr. Time da so edi enkomo Jaws bread and pastries for woman na kofa Jaws hot kinky aba edwaman so a we no eye dokono papa ya bono at 3 Ghana cedis pe ya sa 3 Ghana cedis no eye etufo ebo eye etufo de ntemu a moye dokono eton no yesisi asa stress na fe na akoto ebura kogu nsuo makoyam na de na wabehye mmore de esi ho eye adwuma pi enti ya ye ne simple e de ama wo se wo de Pewumeko na chewonam esi ho na betu dokono no ewo josofo akache 3 Ghana cedis ne kokoton wo hwehwe wo mu akira kwan a wo mu ewo dome commercial bank no echi ho no mo a eho e na obehu Jaws hot kinky number woni wo mu bedi nkomo wo so no 0256 068832 0256 068832 na one wo mu edi enkomo enwumre se ohonam no enhyeda enko wiye ase wabre ase waposo nyina ye oye wonu ato na aduane bia na okon a ye comfort time heba mixture edi ama babia wo bia ene time de sompa dawroma babia wo hye bia no wo benya bia to sanse dawro no ya bomu ama ene wo na aso hye he kora na untie kura betie enti time heba mixture no entwa mama malaria ne kra meka nto ho ma wonye boho ansa no akope biato baby atunto nro bia pharmacies herbal shops obenye biato okanshi drug lane wo makofa no doso puo e dia ba begu ho Fred Dr. Tafrija e wo 0244 417669 0244 417669 aduane beye da eye mama nsa no boafo ni nyina eye onga yese ene ma na ba no dodo no a chese wo twaje ne ba ko na nani asase aprunso no a na wagya to ho se wa mu ani anya den pa de ne aduane no wonu a obenoa so agye nenim enti ene onga se wo madwene sa ne ma we nyina ho aye ne kama simple se ye de ginger eye akakaduro no ene ye de jene no ne ye de garlic kakra awo no ene aye no onga 3 mix no enti aduane bia wo ye nam na ustimi shito bibia obetimi ayusu ama no ayeye afenso obi ho no ma wo mpese mefa spice wei na ma fa wei da bi wo mpene saa enti wonya shrimp tablet na eno de all weather me favorite no all weather enam na wo ye
say ya jollof na wuyo e shito bibia wuyu a eyade se etumi ye FDA fo agya to medwama nso enye na ko ne kope bitoi na bibia entumi enkonkan nyumakuo yi adaworoma na enne anwumre yi yede hot bite kase bono ba besomo na afa bibia timi akonkan bibia wo hye bia no wo Facebook nso obetimi ajoin in live wo SOMPA 106.5 FM Accra na wo de wadwen kire no atoase de amaye ebrani adaji ebamu a ye bekenkan ni nyina de amawo na eniem timi akonkan ye toa no nsia bremu kase bono eso Any a hot bite cassia no nento soya no nsia abapa ho kakra no yede eto amoso ni nyina no eyekoko ho nsensem ya enu ada putupuru enhyiemu ekoso ewo mampanyi Yewra John Dramani Mahama wone wona woka bia ewom no entem na enhyiemudie nechi no ene aban no asigina ye bi na gina ya wasie nyina ne sesebe ya kokko ho senkaye ye to da bia na edi nkonsa ekwa anafo na asa abetifi no wonom betimi agina no faako na bibia nso atimi akoye di ama wona woto wona wo ye ho adwuma ene aban no ankasa nyina no wonom atimi de nhyehyeye egu akwan mu na Yewra Kasea atofo sen wono ene sikasem soafo wakasa den samo todwa ekyerese wo hwe ene Koko ebofufro senia wosi ede agina ewo 2026 efri enne day ekono ene e wose ton ba kono wo kwa akoton no anaso obeto ne se 41,392 Ghana cedis na se ton ba ko ebo ya wode atoso no na ye bag ba ko esika dia na eye 2,587 Ghana cedis ena se de wose wo ba beto koko no na da ko akufo ado apeso no na yempem emiensa na se 31,000 de komukrampo na se kanisika no 30,000 1 million ene coins kakrakra segu so abai we ba ye no wose wo tum ene wode bi beka ho na ne de wose se ne ka no esi koninti no enya ade obetimi aso mu biemti ene ekọ eye 20 million ena 5 million da so ena 87 Ghana cedis so etato ese bag ba kusika no saa no wokire se wo ba beto no na ne bra no ne sentrefo ebo nkomo no ena Yewra Kasea atofo sen ya wono eye fotosanfo edema wo men kire se dia bani nyina no nyo bi na ye bibi na mmom wo hwe adwaman so asene kokko obo no ehon senkan si akoye no se wono mo anhwe no ha wani ede amemenefe emene kasa wanhwe ya na wo minimu akwa ha adwe anase ne ma ha adwe wo honti no enu nti ena ama na ba senti Ghana fo nyina sun ya wo musun ebo aban ni sudwetire no wonom nto mo bo ase ebre ya esem no ene ma sesa ebia na bibi nso etimi asesa. Effective today, Thursday, 12 February 2026, the new producer price for the remainder of the 2025-2026 crop season will now be 41,392 Ghana cedis per ton and 2,587 Ghana cedis per bag. This measure has become necessary to reflect the reality of the world market price of cocoa, ensure the injection of immediate liquidity for expedited payment of farmers and guarantee the sustainability of our cocoa sector. Ebusiafo na chese Yewra Kasea atofo sen Ghana fotosanfo ena wono ede nsem wei etudwa wosan eto so ekyerese wo hwe ekaya eda koko board so na awo amanema no aye bebrese otwe hunwi na sede beya ono ankasa na so ye koko board de wo muka enu echi no kramponso no Ghana sikakrabia kese ye no so Bank of Ghana so no eya de akoko board de wo muka na wachese brei mu de sane ne masia yire koko board fo so nti no aban na ba beto na mon edne ne akirebo ewo mrahye na wakwa akwaje pene ewo mrahye bedwafo no ho se beya saa eka wese ne nyina no wobehwe na wayi ede afiri ho na enkonkwo ye ekatwitwiri di bia na ebesensen wonum kom enu achi no so wachese empepe ya no na so ye no ehwe na wonum atamsika 4.35 billion Ghana cedis na wonum etimia transfer the Ministry of Roads and Highways for no mutimi ede aye ekwan ahodo a koko enam so ede bekrom. That the minister responsible for finance, myself, to urgently seek parliamentary approval for the following. 1. To convert the legacy debt of about 5.8 billion Ghana cedis
of Finance and Bank of Ghana. Cocoa Board currently owes the Ministry of Finance 3.7 billion Ghana cedis, which arose from the conversion of non-marketable cocoa bills into a loan. The Bank of Ghana, another 10-year loan of 1.38 billion Ghana cedis. The debt conversion will restore positive equity and boost the international and local market to support the operations of the Ghana Cocoa Board. This will strengthen the balance sheet, obviously, of Ghana Cocoa Board. Ghana sikasem so for Yerakasia auto force na no the same any toje. Na sase mi ho na owura kojo opon kroma ofo ase yerebi mra hye bedwani ka se we ayase borobo se wunimu bo a wo mo nso ni mo hwe pa no nde sa so bo we no won fa ba bia se de yewura rande be ba pa wonnam kokwa akuafo so na wo kokura no wo so na konnwa ede nam bosha hodo wo no mo hye wo mo entoto ya na wantoto ne yie enti na akwakoye se de aye na wo busa se kanafe bra aban de betena so no wo man to koko na yesa ai wo motoy enti kwaja opon kroma na dodo na abone mra ne kon KON enti kon eno wo chese koko crisis na aba ne bia no so bo no ma wo mo mfa mo bia ye mfa mbo ewurarande abi na sade ye de bono nso de a ene na won de be ka ne plane wo mfa nsie se wo mo nsake papa no edi kan no na ewu nya sa by the free cabinet meeting emergency cabinet meeting say e ko genge kwa e be facility akuku ekuafo eka ebu emra e wo sa free cabinet meeting say u ko genge kwa ya be tia akuku ekuafo ka lecture say asem wo e na wo kata so that announcement is of no effect because that announcement presumes that Cocoa Board has the money and was deliberately refusing to pay the farmers. Is that what was going on? You see, when you manage an economy with artificial adjustments, the real effect will be realized on cocoa farms, in transport fares, in electricity bills, in school fees. Now you are beginning to see the real impact of some of the things that we are talking about. And it is now clear that this NDC government cannot be trusted. And so we in the minority have a number of requests to government. That is why, respectfully, we ask the president to relieve the Cocoa Board CEO of his responsibilities at this point in time. SOMPA FM. Wano na ya ofo ase yerebi mra hye bedwani. Yewura kwajo opon kroma. Kon ena ka asa asemi. Yetwa ensem no eso na yefri koko amane enumo na enkrata bi efreedom kuma no atena ye aba na wo masem a wo mo kanyina ne se wo matete se enipa bi mu akoto tema central national health insurance scheme ya pomdinsi achi ba atena ye kese a ewo honom ye political party executives bi na wo mo kire mu se wei eye ade a esese yetena ha na apomdenso ye de ya amanyosem se national health insurance for officer e watama central na party fuo bi se yakotum wose for de yin enti wo mo se ni manimu ya yese wo mo yes anema no nyina wo mo ko ye so wo man ko ye bibi boko biawu ene adwumayefo e wo honom kra yesi ebinom wo mo de wo mo sake ka wo mo agapade bi ni ade ma anema basa ene esi ye e wo sa atama central ho na wo mo se niema makumaku enum ena wo mo hwehwe de free aban ho se animanim ya no wo betu ho na mo de di kan wo mo se sa na mo yi a party fo no tu ye no eye unlawful na che se emra emma ho kwan se political party di ne ho ebe fofore aban institution bi a wo mo no eye wo madwuma wo mankasa ho ne etoso mieno san krofo no wo mo koto NHIS for one office no yesi ye chiwo mu nyina na ye de wo mu ko gina emra no ye bo mu ko adu se de be ya Ghana mra ene wo mbedi de atoso miensa wo mo se saa de ye ko asu yi se ye hunu se aban ya kire obi abone ko adu a we no eye sabone bi a etwa e de ato ho nyene ene so beba mfaso bone o bi adaachi bi esunsunsan so ebeba no na eyade bi a ehadwene ne etoso enan ewo enkrata yi emu no wo say health services de debi ye mfa saa niema no enko honom nti wo mo ko yese no wo ko registration renewals ene ho niema no nyina yese wo independently wabra amanyokuo bia emfa wo ho enko fofore mu ne etwa to okra no ye de etoso num ewo nkrata emu dom kum ewo mai
se bedwafie say enumanim ya wo mumie office no se de be ya wo services a wo de mo manfo no so wo bekoso aye wo mu adwuma wo so wo mu warehemu se asankrata ya wo de aba abonten no aban no ebetie mu asem no otu ho na mon onyafo doctor nana ayiu afriye wono na ye ranking member ya woda abedwaku a womo eshapom dinsem so ewo mei emrase bedwam sankrata ye ba ye wono ena nensa ehase afe yen free wona ya free aninchiremu ewo kasamafo ya wono so ewo mrase bedwam right honorable abankes for sumana babin na wakasa dinsem atudwa etrese watu amika ednani achiremu ewo aban ne mpanyimfo nchen se wonhwe enya dom se be ya asase yantam bia no eben state house no wobedane ede amamrase bedwafo no na watimi esi eyamrase bedwafie we modern one pa ya chese so baitre na timi aboa atena hoda no kyerese mpempen no edan ya wotim se eye dwumedie ebia ede amamrase bedwafo no enya dia eso won mo ho kire wo mo papa na wo hwe adan ahodo ebi etese eye banquet ho ena afenso eye nwumaku ahodo ye atwa mo ho ahia na emwa ema wonum enhye da nya dabre bia wo betwa wonum ho ede afa ho nti no ema won dwumedie no etoto ape ewo kwan bi so na wo kire se we no ebetimi aboa wa bra won dwumedie ahodo ya Ghana fo de ahye wonsa no wonsa kasa dan na wo hwe animu na watimi edi na timi aboa my Ghana yenkoso ene yempuntuo. I've been crying, and I hope you support us in that. But at least we should be liberated from being tenants of the State House to having our own premises as an arm of government. There are a lot of limitations, infrastructure limitations. Even when we are about to take a decision, and you can't take a decision when there is no consensus with the voting, and that you just have to rely on the human resource. And you see the challenges. Now we are trying to upload an IT where we can have e-voting in the House. So we are starting the pilot, and we believe that it will ease up all the struggles that you see usually when it comes to decision taking on the floor of the House. We have also done a lot in trying to modernize and improve the small facilities that we have. But truly, we plead with the executive to release the parcel of land around here for us. Yera Sumana Kingsford Babin Kasama for Yawono Ewam Rashe Bedjem and Ayeti no. Abusia, no Ziabremo Casebo, some paddy and one, and the Gusu Ayebe Mano. Na baby, I will be Ayabra media no so. Teacher ni Facebook, SOMPA 106.5 FM Accra. Oba na wabe comment. O comment no ya like me who's open, no kukrumutina di timono. Then wechi wache, amonu enyebi, as a piana yakwamuno, na trendia. Wonso o trendy bi post sadom no wono mas ha ya adwuma ne bio service integrity na we wo mo a ewo opo afa ho no wo mo na yes adwuma yi opongo no district police command no ya mame ASP Grace owusu ajan odi wo mo nim na krata wo mo de bae ne chese bosumi aye wo mi ogefo ni da na etoso mienu na ASP Grace owusu ajan wodi post sadom nanim Emma intelligence wonomonsa kan wo ya adwene se wo mbetu ho sa na ni nyina ne se wo mo acheche chi nipa se bi efre wo mo kidnappers no na ebinu mo a ya chi wo mo se na wo ye se wo mbekọ akọje won enti wonansa abonefo no nsanso a ende di wo mo kokọ pie mu o the Straco estate na ehọ na wo mo konya Robinson Endurance eso ne panchi wone Derek Glory na womo so wo mpa kire nyade a womo atwentanko bia womo dia posifo achi efiri community 25 ema ode womo ba posi sadom no akache emu na womo nya nipa du ya na saafo no nso yede womo ahyedem osu se china ya chi womo sie na adwuma yede womo yo no nso nyade eboa womo anyimra na sa womo anyimra soso ye fa kwati kwan fa nyansa kwan a wiase pa no so na womo abubi no mafa so age won ho agapade na sa nipa du yi womo etime aso womo mo na ni nyina echi no posi sadom na atworo ho nkrata de abase media station bia e ka asema ebam ekwa akiri na amansatie tisa sompa moso bi na atie fonte na womo san wonhwene so kantam se sompapa na womo de som ewo bambom no wombekọ so asom na womo a won ho bon sa abonefo semi hwehwemu a wombeye ebesi ase no woma mamra no ene won madi ewie ya yenka bi nhyiemu ene yehu se emfonyi bi ne nam social media yi eso na eye ahyen bia
wotim se ehu ya abo fi no enya sem kuma se na akwanhia bi asi ya ye kase oman soafo ye ohwe humasua ensem so no nyafo Haruna Idrisu ena fe soafo abedi ekire ya ohwe nkitahudie ene abefo nimdie so nyafo Adam Sukparu womo ekonya akwanhia na emum sesi ade womo hoye baabi a womo da na eye na akwanhia ni siye ewo Bogatanga tumu kwan no eso na womo kire mu se na dwumadie bi ebekoso ewo atifi ato emantem ho eye 40th anniversary celebration tumu College of Education ne Jahan College of Education for womo ede esese so nti minister ena fe abedi akire Emma Communications Ministry no so womo nyina esen na edidi so se womo kɔ na womo akɔ Gracie occasion ne se de abiribi ya womo eye no na eno ene se obi anim de ba ye ya ehye ye eti wo hwɛ se de ayeyi a serious na wo hwɛ comment section no mo for pictures na nenam social media so no a wo mo kyem se sa kwan na nkasa na de kwan nye sa Bogatanga tumu kwan no enye kitikiti sei na kwan ba ko de bia ban bi obeba bia what they say road infrastructure project mu enso won be ya o se makọ hoda me ko hoda nso ade and seeing is believing kwan na da Facebook ya me hwei enti minim de America enye emfuturo kwasete na kwa no kwa hese de ehu asifa ye no a enye obi na beka che o se kwan ne nye na eye project ba ko aban bia wo ba wo de ka government infrastructure ye road infrastructure project ho enso won beka won krata so wo monye enti wo manfo no nam sa kwan so ka cha ban se wo monhwe no wo monye se de be ya ebetimi aboa enti we kasa kese kura ties wo soro a wutimu kura na ebo pot wo susu a won feel no na ye say enti imagine say wo bia onikita ka kuma bia ana bobo ya bi ode ye nadwuma wode nam so eba ne saa eyade bi ye hadwe ne nyina emu no atena ye hwe humasua ensem so wo mada apomde adwuma ye fo na se papa sa kwanhia ni si ye pe en wo mo eba bedru honom ntem se de be ya wo behwe se soafo no asoafo ni mienu no wo mo ho ebetimi ato mo hyenkani ne nso wo mo kire se obi a enya de se yate atenkaboni bia afe ye fa ye ni entremo ewo Gomua is mesimo ewo mfimfin mantem na Gomua pra ho na yakwa akodura de hye ya wonmo ho wonum ani abrese krodom ya wonum so ate won ho tansa kwan so de agumonten so wo kyerese wonum ya tra fofo ho amanada ne won kwaye na wiase wo yefuru ya no wa munyamnyamfe wo si obi hu de ha wo enom sa yo sonte no ena o maba abonten ema wonum kasa wonum te won se be ye nipa bonefo ya ebinom ayete se langardfo ene ekuakuo nyumakuo ahodo ne yankrenkre bia wonum so mu ye o mu pindo efa won sase ho no obetimi atende so kokode a kire wonum na kroma no kire se ase langardfo no etu wo mu so sadodo afa obi kita sika kakra bia wobehu omosie ye korampo no na ye pia ho na ye etu na ye esidan ne ade wo kyesa nye no nko ada wonom bia ya ahodo be se be bia wo market site afa police station dumping site ene eye suku ahodo ensase ye wo ho no enipa bi ya tesa de abo wo mobonte no wo mo frem panyimfo se wo mra wo mom srabem ne titru ene IGP yewra yohonu se be ya sa ne bonefo sem a ekoso ewo eye Gomua apra ne nyina no eto betimi atwa Aha ya wo mo krom han ba ya se be re no me ana said oyate 2021 me ma no ba say yefu ya do kwato ni na wa do kwato ntumo president no 2025 wa ba say na fu nyina me do wa kokuma fe wona mo hwe wo no ma nka wo gi hu na no so ko ba do na rese wa ta mo ba ntina wa da chama so wa ta mo ba ntina wa da chama so ntina me je ma ba ba wo me kokuma fe ya ma abai 1 week me jina we sunsun ma gbo wa na ayo yarofo na enfra de mo aba aduma mi ye yina wase ni na meta ye moto banta ne me shaburade mbanche afaso nya de ni yina wase ho okunu so wa mogba han a ono mo baban osun yesra ban yesra ya kwache ba enfie de na di start ebusiansem na yarewo ohwe maami ya wakase ya nsa na de otwato ebekase ya
oba panyima wose wo masonsum na bofom langard fo ama sese kura waya ya 4x4 na ese akuafo no binom ene efieruafo no binom bia wo mogomu apra ena wakasa ye na eno achi no ena titirani edema gomu apra landlords association ye rapport otabel wono so ene sompa kase amane boni kwaku adema eto ansem no so sei na sisi enema na ekoso no me pese me bisa chief justice for money say enema ekoso bisa na ese ekoso na Ghana ha ye de mra ya aduma na ye fa mra nya aduma obi asori ade ope na oye asase a ya hu search akoke post akoye search ye hu asase no na na ansa de wa register with land title ama ye tu asase no over 8 years ni asem no court on mutumika mo pese ye so physical kokko na over custom Langard obi asase di 10 years Langard for befa so the club is in school ni so club so na marketing ni so marketing school or the mansa edi amase da chibi emwa enkolano sesia no Langard for befa sesia me no kasai police for your friend police for court the injunction to asase me person me bisa mo say the injunction to asase so a so be koye adwuma na nani asem we say wo bisa ye rabafo boni justice na afenso no penyufo awodo ya bambo adwumako no tua no te say ye IGP say womra wonsra bema sanse eto apenti awoni so wanim na edro ensem we say nyina ya mane bofo ya wotonkra de ma yo ponchecheku na boaboa no a yensa eka bie kwakwa de manso etai echirebi na yefri kwakwa de manum asemi so a abusua ma yenwura mu wo apoe afam ho apoe mantemu enche bia na sukuntu aso a wo mu apoe mantemu ade intercourse so eno nso de enya duru so a chese de bia wo sukuu mu no emu ba akono no eba sa wo mu a ebebo ho ahu ebo de obetumiri ketu de wo bo ball wo bo ene ho ade na de wo be chie wo mo app wo mo nso chie app afi school choboyfo na wo mo nso nam park ho na wo mo bo nsamammo na weye chi no na awira hosem bi kokosi ya wo mo chese yekowo obi sikan uye no to nchen ya wo mo sa akoto ababa wa bi mu na saa na no nso nya ba akofo na to yo wo mo ka bom se ne se foursome se threesome se sixsome na wo mo de yo ntekwa wie no empanimfo tu wo mo nan edi si asem no so afi ehwemu a wo mo ye nyina no emuaya aba bonten ne no na Eastern Region Schools and Colleges Sports Association for nakasa wo mo say wo mo code of discipline article VII no e kan ni plain sa menteme ho ase twema mentwe hoye ne niema bi no ma ete no wo de ho kokoshe mu a wo mo nsan hyen wo ene punishment no eno achi sukuu kura wo de ne ho be hye sa hoye num ene abonefo sa menteme ho ase dede wi na ebewi na boni bi asie na amanfo be di ho nkomo no wono nso e wo so wo mamra no edi no enti wo mo keka we nyina bo mu a Ghana ngoma sua so ye no nso no ne mmra ya wo mo edeboa e ma adesua pakoso no etietia sa na ema nyina ene wo se wo mo ejina so na de kanefo no beka punishment no etimi ye adwuma na eye ne ye pa na sa punishment wo mo de ma wo mo na wo chese se sa suku na no wo mo wom ma wo ko sa ntako na mo na ato no se kantwe bi kokopie ho no wo mo nyina emfinhia mienu ya ba ne wo mo esase efiri no da etoma akosi sesa mfie mienu no ebeduru ntako bie ne ho mbeko bie quiz wo mo nyobi empo debate ana cadet kura eye bibia wo mo nyobi se ne eye school zone so super zone anu ho ahwan wo mo nka ho emfinhia mienu ewie na wo mo chese wo mo a wo ho bo mo kese no nso no 500 Ghana cedis ene ye fine ya wo no mo etua afi enema bia enam wo mo dwumadi a wo mo di ye no wo mo sese no no nso no wo mbesan so asha nan na wei ena committee ne ka se enya se bia wo maka ne tra enti adesha no be ka se wo mo tie ne tra wo mo ka ne pray se o students yo wo a wo ho foforo ene wo mo a ewo school num emu mpanimfo nyina hwe se saa emre ya wo ma sha be no emu o student fo no obi kura agba anka aboro ama wo mo nsi ho
na campus America o makwa akɔhwe ko se mfinhia mienu no ebedu eno na owura yere Ivy Asanto Awusu wono ene regional director wode ne nsa ahye na kratai wo makwape ama the director general Ghana Education Service Accra wanyane de afi director PE and Sports Program Ghana Education Service wono so bia kwa akosininsem ena afi district municipal director concerned eno eya puyamantemufo wo monso kratai wo monsa kabi Yetwa ensem no eso na trofo panyine ema boso kan spare parts dealers association eye owura yere gifty fiano na ye chemu senhyiamudie bi akoso ye ekuo no ena fe Ghana Revenue Authority GRA edwumekuo no na saa meeting we na eye closed door wo mo amfriends em trofo ewo meeting nimu enti wo mo nimpenimfo ko didi nkomo fa na nsem wo mo sikasem meto ho asem ya na wo mo edidi hu nkomo no ye mame gifty fiano wabra wo mu wie meeting ni nyina no wo bo mu tofa edito yamane boni opon chicheku enimye ntibi na wo do na betia mu so nya aban na betia ma wo wo na be ka peshi wate wade na ne be ka no wo dia koma aban dina chechemu no na tasu sei omo sama ye tia sese eye threshold na omo masu wo ha na ondu threshold no so ade okon no so kama company so ma be ko wo ni aba ko standard so wa ko standard na wo nya that usita untu na so ka be ma company nti so omo chechemu se eye asia for no o table talk na de omo di be so task am kan ni no to say ya obi tell bi kaka ama aban na aban so nes ka jabo ya hobra nti tete mo no ko ye mo ya discussion ye o me san friend ya san ya was so ni na ya beti ya sompa ene ye kotie sesie eye owura yere gifty fiano wono ene ye panyine pa trofo ema aboso kan spare parts dealers association said de wachire mu se Jerry fon komo na wom ne mu kodi ye fa vat ne ho ne ye ho nkro ne ba no de se meeting ni nyina ko kama na emom no wom wie ye we ye part 1 wom sign de part 2 beba na afi wom akɔwie bibia eno nso megidi pa se wom ewie a de se ye beda na echire de ama yetiefo afe yeremo ewo panyin kwankyerefo ya wono Ghana Gold Board wono na ehwe so ye Rasami Jamfi wono ma ye hyehyede bi ni nyina da ene se fam agudie ho to ni titru ene gold ho nsensem no ebetimi agina ye emponi se enye o my Ghana monkoa ene ebetimi ato agye ho mfaso no ye betimi die rama no ne na ne bo no so no yetimi ato ne kwan paso na etimi aboa ama o my Ghana yetimi enye sika bi ede afri mo ede aboye ho bra na ehyehyede ahodo afri bra wonom ebetena konwa so na wode egu kwan mu no ama enam so ama Importers and Exporters Association of Ghana wonom de abasobode pa na de ama Rasami Jamfi ene na pamfo ya wonom eda Ghana Cocoa Board ana se Gold Board no ano se wonom ayade sania wonom esi epre Ghana nkoso Ghana mpuntuo ene Ghana ekroye ekwan so na wode hyehye pa egu akwan mu no wosa abasobode enti no wode hwe ena egu ne so no wabonsem hye a esai ede aka ne ho na wo kyerɛ sɛ wo susudie kakra bi ede ma eye Gold Board fo ene se adwuma bia da wo ye no eto da bia wo dwene papa no wadwene bone eno ntini bra wonom de plan A egu kwan mu ye do ye hyehyede papa no wonom fa plan B kwan hyehyeye nso emfangu ho se be ya eto de ye den se bia ne Ghana Cocoa ho nsensem ase ye kɔ ase ye be ya ye hu ba bia ye de kora ehye wo botomu na eba ne sa wase wo mahu kwan pon befa so na niema ansa nkoye te se de kane no Cocoa ho nsensem na esitie ya bewie ye nei eno achi no wo kyerɛ se obi bia da wonom de to mikrata e de ama no no se ye aban mu dia wonom ema no nye different na se obi nso so a bia wo tono commercial one se wo tono dodo do so pom nso so a eno so no license no wonom hwe ho nsenkan ye no mo nka na entimi mo anya se bia wono behwe kru ne anim no matemo de ama no okwachi obi se bia wono efa kwa bone so akoto gold anase wo ton gold na bia wakwa akwachi no na wo de na famla kwan so afei odasani foforo eho koka de a wesi we se de me maame ena ne nuaba ena de enti no na wonom eba beja na ko se eba sa entimi emmoa ema wonom dwumedie no enkoso na de wode eka ho ema wonom no sa abribia ma wonfa entempe
enye hwehwemu nemom wonum nya brani adaje Krelance won sensem timelines won sensem ya wonum ede ma ede ego eye gold board hu nyina no wonum entom boase wei ene esusuide de kakra ene bi eka ho a ene eye Importers and Exporters Association of Ghana wonum ede amayera sami jamfi ene Ghana gold board empanyimfo enyina da na enkrata we say no panyi pa ya wono eye executive secretary for panyi ede ma ekoi yera Samson Asaki Arin Gobet wono ena nensa ehyasia womo ede aba abonti asompa kase yenso yaje adane biachi ede abowei abusua bra book no so animu de no SOMPA 106.5 FM Accra waso data nko ade a behwe sompa kase ne bi kase a emu ade emu ehwam ehye ne nso enhyehye ene no efre na hot bite ye to aso de amawa chini amanyoko aba wono bokoto ne na no memreda ewo ayawa so east afa ho a ekwewie awura baba jama kane ambassador edema alataman no wo begina mu bia TV set kosua ne mako ne emu sikache ekoso ewo saabato no mu no committee a wono mote se wo munya ase no hwehwemu an wo ye chine yema no kane mrase bedwane de ma tamale central wono akure wo ye mranim ni ewura inu safuseni na wono enetua wo ma no na wo mu hwie bibia no wabo akire de akyese SOMPA FM ho de wo makasa bipa na wo mu hwie mu a wo mu yoye ne kyese fundudu omon obi ayo obi na kyese enye wokro ena nana ne abrewa nanso ni nyina mu no kyini ya manyoko na nsa na wo mu be ya aban ne etoso miuni wo mu hye Ghana fobo sa mamu no wo mu de foforo kra te se sompa som no ena de bra adasa ne sa hunti wo mu bose ne kwanse wo mu dwane firi ho eno akye nso de esiye no ma wo mu nso asoso nya se bia sebio ya krese baba jama won konti na de wo mo ye ne ye ene wo kyese wo mo de wo mo recommendation kura mai se be yanka wo mo ade ne ntungu nanso se de esisi ye no onya adaje kire mu sei give them this in the power to govern this country and the promise that we will do things differently. That doing things differently should extend to our internal operations, internal matters. The party, so if the party permits matters of this nature that happened at the house, it will sap the confidence that people who give us the mandate to govern this country on the promise of doing things differently, they are confident to draw their previous conclusion. Even with a report, a detailed investigation of a report, there are some people who are utterly dissatisfied. Eno eye ewura inu safuseni inu wachese binum wo ho ansam no twetwere omobo wakoma nto wonye nkura na ma wo mo nsoso niema bi mu so emma bewie no emebu mo won se wokopie mu ewo Brekum West Health Directorate no emu a public health nurse a wo honom eye owura Emmanuel Kojokpeka na wode afutu akode ama omanfo nyina ntichu ene wo mom wo mpotem ho senya me yadom a memne de ye adofo nyina da Valentine's Day yi amanfo abopopa we no kra de ye na etoda singles ne kra wo mju mani chan warefo no na wokire mu se wombe ya wombetimi aboa na nyarewa hodo ya yenya ewo namu eso bete na omanfo abom ho banti no health directorate na fa to wo ho so se teduombo haibi wombeche ni free condoms no wombeche ni free ntifre na de koi ubawura pomdi atena ye bia ye wo Brekum West mensi no emu a ubenya condom free wa bra wuntua ka enti sede ye be yo manfo betimi abom ho ban edi afri enamu yare ho ensem a wode to ye nim no yentibi 14 February Valentine's Day we do Saturday never because we reach so we are we are taking pictures so we say Valentine's Day not for the show but we reach a lot of sexual activities across the sexual activities also so also we reach a little bit from Tia owura Emmanuel Kojokpeka wono na ye public health nurse ewo Brekum West health directorate no emu ena wato amaniboi de abrayen yamaniboni ofa anas Brekum genegere eho no wodi firi ba ya ye de asomoyi
Eni na yenwremu ewo eye brekum east enkoko nketenkete ya Ira John Dramani Mahama mampanyin eba ye wose wo yo ede aboa eye kuayo ho nsem no eya ade a adehye ewo ho a wonum so ye kuafo no wonsa aka won chefa na dwumedie bi ekoso wabra na ekoso no monyafo Godwin esubonten enso ekasa ye busia yenkonkotie panyin nanum asem emra sese Maya Bikoko, you say I go back preacher, and you say we are and say, Echo, we will be a Germany, America, Japan, and in Maya Cassia, let out in Russia. I get back who Edason, I was having, and we say, a piano, and we see not you were John Dramani Ham, or the iron what I say, even when you are come down here. No idea who you are any agriculture, you were John Dramani. Doma former DC ya no ho ye resubonten Godwin na no disem na yetie ye nene brana wonom echeche enkokwa nketenkete no ede ama akuafo ho ntoma padwumedie no ase ensem wese etoja na eno achi no wona wonya bi ewo mu chefa no so no woto enase edwom ene aseda dwom ede kire empanyimfo sei program and dema for I say yeno ma ye poultry farmers dia kakra na ubinya ubeyeno e ma okwato ama wa for poultry farm and kase is like this appetizer uye naso mufa dia e woso a e kura na we skip the baby uye wo do so ni tunya we na se be poultry farm one and the faso e be ye ko India ma omo ko wo ye nyina no o hanche we do sense na we fi households e nye fi poultry farms ye fetching and constitute 36%. Eni ewese kani DC Watano North ye redmonyan for aprekulate eno ono so ejira ne manfo anemu aseda enso mo de ma empanyimfo no abusia yehwe na yento enkrato yimra ye ba nsem no dodo na akekire ya ye de besomo Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo eba clinic aba Accra. Ani you want here? Passengers egumi car imi. Ehona dodo na aircraft. Eni sa Accra ni mpotem ye demo. Ani ye demo ampa. Be say dey, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Dujanfi Abasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano, I am more. Oh, missing minimum wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Ni send be 2 months and 8 years kano. Missing we college na ensedam koye na esakakra. Say wa peje mu ama hodiam bem. College ne wo ye. Obo wo di ba de kro. Stroke nso de wo fa no small. Chese agidi wo wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kuma say wo agbo. Opposite government school no. And na nkran so obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. For doctor 0244 774 282. Number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne wa. SOMPA TV Emma Aketiapa. No kra busia Emma Aketiapa pampa. Ene se sabre wo mo edua watermelon yesu nyina no Russia nso de wo mo tea papa esan se wiase nyina pakese e frɛ ne se WhatsApp yi eno na se empotem ho no dodo na yusu ne kese na yenkoda ma de enche a enkra bia ba se ya broko WhatsApp enti efiri nda de kro se odihye bi wo Russia na nka no ne chate WhatsApp so eye voice note nom na bombo to no wo ka ebia poten ato bi ko ana Zelensky nso de biaba ene wunya won bio na wono ma ye foforo kura ye wo mo mamu de e frɛ ne se WhatsApp wo hwe no nko ana ye adwuma enti se WhatsApp nya adwuma na eje se wo so eche na akọ WhatsApp no so enam sa ya so ma de wone amansan edi nkuta ho Dmitry Peskov ena wo ka kire ensantwerofo se no kwasem ni sesei pa de atimamufo dodo na ana ase wo mbonyo so nanso ni nyina no se wo mo hwe intelligence mu a
empanimfo ni mudie nti a wo mo aye ne saa na no nso beboa ama Russia afo de nankasa no wo mo patronize ni nyina echi no won ho nsem bi eduba bi ana ededa wiase nyina no wo mo bopo kra na eto ate no eno nso ebetimi agyae ama wo mo security betimi aka na nyina no empanimfo a wo mo wa Moscow wo mo guso a ye no wo mo kasa senka agya wo mbeti ase no wo mo bi atum na nso sɛ de ebesi asie no nipa bɛyɛ sɛ empem wɔ ha ne akyira million wɔ ha ne akyira wɔ mo nyina yusu WhatsApp no sese wɔ makodi nsensɛmɛ Russia mamu abusua no so na ye gina na enwumre nsɛm ahodo a yɛboaboa no de bɛsom Sompa 106.5 FM Accra so na ebi kofa Sompa Kumase ayiko 100.9 so FB Sompa Takwata Kra de Tichima Nsunyan Kranza Doma na Mankesem Kingdom so FB social media no so Facebook ene YouTube nyina ye streaming live ho ema wo etibio ne ye de nyina esi wo hanom se wo guestin ene de yen echo Facebook ena fe enforcing wono so ebebo ye tudom bobo ene ahodo nyina ede emaye aseda no eye pep student dia yesi fa bi twitwu sina enema ntimi konkan onga mama nsa no boafo baby time heba Mr. Joss bread and pastries a wom de Joss hot kinky aba edwaman so na fe Dr. Time da so ebeso yasene ene enwumre yenmo a ye bekenkan ye medin ede ADWOA ASARE mene triple my japia APAM DADAA ena fe Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya yadamu nyina